Ndugamano thoko-ini ya miariro Karioko guku kaunti-ini ya Nairobi ndiguthiraga yatira umuthi ikundi igiri cia onjoria aria maratanya kugairwo iwanja thoko-ini ino ya miariro cigiukanirira iguru rigie mutaratara uria urabatie ni kurumirirwo hari gutigirira andu aria mabatie ni kugunika na iwanja icio ni magunika. Borithi mauma na ihinda iritu makigeria kugayukania ikundi ici magicugiririo kuhuthira ndogo ya guita maithori. Kuringana na mwandiki mukaru wa endia thoko-ini ino Daniel Muiruri augite ni mereirwo gucokio kuo thutha wayo gwakwo weru indi riu ni rikitie na ni mugaru na uria mereirwo kuona andu angi nio marehetwo kuo. Tugitwarwo rivu kuria gwetagwo Grogon tukiaga kuiganira ithuĩ tugicoka haha barabara-ini turatuire auma barabara-ini nginya riria thoko iratuikire ni gwakwo. Thoko egiakwo ni ithuĩ twetirwo public participation na nginya record icio ciothe twina cio. Undu uyu ukite thutha wa mubunge wa Starehe Charles Njagua gwathana kiumia kihituku aria mari thoko-ini ino mbere macokio kuona gutire mundu wa kuma na nja ugakorwo ukigairwo. Ninasema kama wale watu wata apply, wale watu wanaambiwa apply soko ni wa kutoka nje. Mimi nataka niseme hapa mchana hakuna mtu wa kutoka nje ataingia kwa hiyo. Magitariria mitagiko yao aria mari thoko-ini ino maugite uria makoretwo makigerera ihinda iritu makienderia nja heho-ini riu ihoya riao aririri. Mimi ile kitu ningeuliza wale watu wanakuaga na roho ya huruma, tafadhalini wenye wanahusika na hii mambo ya soko wasikubali kutuletea watu hatujui wametolewa pande gani, sisi tukose soko. Sisi tunataka nafasi hiyo kama hao wengine. Hao wenye wako hapo watu wajui. Githagathago kiu kiria kihiriirie kwa ihinda ni gicungiriirie mwana uria ukurikanite ta Dija Musa wa miaka 16 kurathwo na kugurario uru ni borithi aria makuhuthagira hinya wa micinga kugayukania kirindi. The lack was not with us, the people of Kwale Road. Imepata mmoja wetu. Tungeomba pia achukuliwe hatua sababu pia tunastuka kesho yetu. We kama witnesses, tutapeana mambo hapo kwa news. Maybe he may come tomorrow, send other guys from the police officers to harass us. Adija aramukira urigitani thibitari-ini wa Guru Nana kaikarire umakienda kihoto kia mwana wao makiuga borithi ni mekwagite kihariro hindi ya githagathago kiu. Handu-ini ha Kameme TV Geto Nduta Wanyuthe.